Dobro došli ljudi u moj novi video, ljudi moji. Danas nastavljamo sa drugim delom prognoze top 8 najjačih liga na svijetu. Ljudi moji, nastavljamo tamo gdje smo stali, to je sa Bundesligom. I ovdje nema šta previše da se priča. Neće se toliko nešto sad truditi, pošto zna se ko će biti prvo mjesto. To je naravno Bayern München. Znaju se timovi manje više koji će ispasti, ali dobro, ja ne vjerujem baš u Bochum da će ispasti, ali jel te, to ćemo još da vidimo. U Njemačkoj šta je bitno još reći, da imamo još 3 predstavnika u europskim takmičenjima. Prvi jeste Frankfurt koji igra u Ligi Europe, igraju protiv Tottenhama. Drugi naravno Borussia Dortmund koji igra protiv Barcelone. I treći Bayern München koji igra protiv Intera. To će biti jako zanimljiv derbi. Da vidimo koliko Kompany može. Zanimljivo da vidim da li Kompany može da se takmiči protiv Inzagija u toj nekoj taktici. Pošto znamo kakav je Inzagi trener. Ajde polako da krenemo. Bayer Leverkusen. Šta reći? Protiv Bochuma. 3-1. Mönchengladbach Leipzig. 2-2. Wolfsburg. 1-0. Ali Nemci će to ne cigraju na golu, to samo prešli kad Nemci igraju. Tako da to treba da imamo u vidu. Bremen, to ja mislim da Bremen dobro igra u gostima. Opet Augsburg 1-1, Bayern München 3-1, Frankfurt. Frankfurt je čudna ekipa. Ne. Ajde. Frankfurt. To veramo pobjedu protiv Stuttgarta 1. Ja pobjedu najviše. Frankfurt koji igra kući, nevjerovatno zato u gostima, bolje da ih ne spominjem. I Dortmund igra dobro kući. A opet Mainz je dobro u gostima. I ovdje predviđam 1-1. Tako da ajmo dalje. Augsburg protiv Bayern Münchena 1-2. Heidenheim protiv Leverkusena 1-2. Bochum protiv Stuttgart 1-1. Frankfurt. Frankfurt će dobiti utakmicu 1, a Leipzig 2-2. Mainz dobija utakmicu 1-0. U Bremen protiv Frankfurt 1-2. St. Pauli protiv Mönchengladbach 2-2. Union Berlin dobija Wolfsburg 1-0. Idemo dalje. Wolfsburg, Leipzig. Ovdje verujem pobjedu Wolfsburga. Nice. Freiburg počne u gostima, da će Mönchengladbach dobiti 3-1. Bochum protiv Augsburga. Bochum će dobiti 1-0. Hoffenheim Mainz 2-2. Leverkusen kiksa utakmicu 2-2 protiv Berlina. Tottenham izgubit će po St. Pauli 1-3. Bayern München gazi Dortmund 3-1. Iako će i Dortmund i Bayern München biti premodni u Europi, ali dobro. Stuttgart, Bremen 2-1 i namučen Frankfurt će pobjediti 2-0. Iako ne utakmicu u Europi, Heidenheim će uzeti Heidenheim će uzeti ovdje kod Bayern München, jer će München biti umoran ponoća u Ligi šampiona. Freiburg dobije 2-1 kuće. Mainz protiv Wolfsburga. Wolfsburg je dobar kuće. Tako da verujem da će Wolfsburg je dobar gostima, dobije ovdje Bochum. Dobije ovdje Wolfsburg. Bochum, neki nerešenih 1-1. Leipzig kida. Union će dobiti Stuttgart. Augsburg protiv umornog Frankfurta, ali neće li, verujem se, da će Frankfurt pobjediti 2-4. Vidjet ćemo. Dortmund 1-1 St. Pauli, Leverkusen, opet Tikari, Grabe, ka tituli, šansa. Kako sam titul Stuttgart, Heidenheim 1-1, Hoffenheim protiv Dortmunda 1, Bremen 1. Ja verujem, rekao, očajnik Dortmund u gostima. To je razlog zašto su ovako nisko. Ali dobro, Wolfsburg protiv Freiburga 2-0. Bayern München, ja verujem, ne znam što misli da će proći. Inter tako da će ostaviti 2-2. Heidenheim, Mönchengladbach 1-2, Leverkusen. Će pobediti Augsburg 3-1 i onda jedna luda utakmica. Zapravo ne, ovdje predviđa 3-3. Bochum protiv Union Berlina 0-1. Bremen protiv St. Pauli 2-2. 32. kolo, Heidenheim, Bochum 2-1 za Heidenheim. St. Pauli dobija Stuttgart 2-1. Leipzig dobija Bayern München 2-1. Mönchengladbach 4-2, 2-3, 2-2 Dortmund. A može dobro pobediti ovdje 3. Na utakmici 2-2. Frankfurt dobija 1-0 Leverkusen. A Mainz gubio nešto. Gubio, ne nešto. Toga. Idemo 33. kolo, Wolfsburg mora da pobedi, pobedit će protiv Hoffenheima. Werder. Ja predviđa Leverkusen pobjedu. Utakmicu predviđa 2-2, Kian Freiburg. Opet ti gosti, opet Freiburg neće pobjediti gostima. Bochum Mainz 1-1, Bayern München 3. Da 3-1. I Leverkusen ovdje kiksa. Protiv Dortmund napokon pobjeđuje gostima. Frankfurt, St. Pauli 0-3 i ovdje 1-1. Tako da ovi koloni Bayern München sigurno u svoj titul. Tako da eto, predposljednje kolo. To samo će biti zanimljivo da će Heidenheim direktno ispasti ili Bochum. Hoffenheim sam predviđao dosta nisko, da će pasti. Da će osvojiti samo 4 boda, vidjet ćemo šta će od toga biti, ali dobro.
Koji su još iznenađenja? Mainz predviđa da će pasti. Freiburg da će tu ostati negdje. Tu je manje više sve tu, ali ajde posljednje kolo. Dortmund će pobijediti 3:1 na svom terenu. Tako se oprostiti od ove katastrofalne sezone. Sad pa, mislim katastrofalno, došli su do četvrtfinala Lige na šampiona, ali džabe kad nisu obezbedili niti jedno učešće naredne sezone u Evropi. St. Pauli Bochum. St. Pauli Bochum. Pa ja mislim da će ovdje čak Bochum pobijediti 1:2. Augsburg, Union Berlin. Ovo je tako ono, klasika 2:1, utakmice na 2:2. Za izbjegavanje, Mönchengladbach, Wolfsburg. Wolfsburg jako dobro igra u gostima i daće Wolfsburgu prednost. Samo zbog toga i reći 1:2. Heidenheim, Bremen, 1:1. Mislim da je to dobro za Bremen, šta dobro ovdje Freiburg, kad vidim gdje igraju kući moram ih staviti da pobeđuju. Tako da sada je Freiburg skočio. Hoffenheim, Bayern, München. Ne, bit će nebitna utakmica, tako da stavit ćemo 1:1. Leverkusen, Stuttgart, Leipzig, Stuttgart. Leipzig potrebna pobjeda koji će ju upisati i skočiti dalje i sada Mainz protiv Leverkusena predviđen 2:2 i Mainz se neće nažalost pomoći lige, tačnije nekog europskog takmičenja. Predviđa sam im 9 italijanske. Za mene je španska liga dosta bolje od italijanske. Neki se to ne bi složili, ali dobro. Koliko timova u Europi? 3 tima u Europi. Tu je Lazio koji se takmiči za Ligu Europe. Tu je naravno Inter koji smo spomenuli i tu je Fiorentina koja se bori protiv cilja u konferencijskoj ligi i očekujem puno od Fiorentine u konferencijskoj ligi. Tako da vidjet ćemo svakako šta će se dešavati u Europi. Mislim, to mi je dosta bitno da znam koliko će timova biti umorno i to. A mi sad bacamo na prognozu. Juventus, Napoli, Inter, Atalanta, ko će? Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina, Milan. Borba za top 6 bit će zanimljiva. Ali prvo da se bacimo na Como, Empoli. Jedna tvrda utakmica koja će završiti 1:1 po meni. Znači je Bologna. Bologna se vađa od 1:2. Europe Milan, Inter. Lazio. Da. Dobro, to je spremno. Juventus protiv Genoa. 2:0. Lecce Roma. Lecce će uzeti bodove 1:2. Cagliari Monza pobjeđuje 1:2. Fiorentina protiv Atalante 1:2. A Inter nosi bodove protiv Udinese. I onda kakva spektakl. Napoli Milan 1:0. Verona padne 3:1. I Lazio protiv Torino 2:1. Ajmo sledeće, nema neko da izostane. Genoa Udinese 1:1. Monza protiv Como 0:0. Palma Inter 0:1. Inter Fiorentina 1:1. Lecce Venezia 1:1. Empoli Cagliari 0:1. Torino 1:1. Atalanta Lazio. Sve ko se Atalanta da igra katastrofalno. Može tako vidim da će Lazio pobediti Roma
pobjeđuje Juventus 1-0, a Bologna Napoli remiziraju sa 2-2. Onda Udinese Milan. Milan će se vratiti na staze pobjede, Venecija slavi protiv Monze 2-1, znači 2-2. Inter Cagliari 3-0 posle Lige šampiona, Juventus 2-1 protiv Lecce 1-2. Atalanta gubi i ovu utakmicu 2-3 ovog puta, dok Fiorentina igra 0-0 protiv Parme, umre nakon Lige konferencija. Jako doduše igra protiv ne tako baš jako protivnika, treba igrati tog 30 utakmica. Nada, a verujem pobjedu zapravo Fiorentina 1-0. Verona 0-0 protiv Genoa, Como gubi Torino 1-2. Lazio pobjeđuje Como 2-1, dok Napoli gazi Napoli 3-1. Dalje, Lecce Como 1-1, Monza Napoli 1-2, Roma pobjeđuje 1-0. Napoli Venecija 3-2. Bologna Inter. Bologna slavi protiv Intera 2-1, da će biti umre posle Lige šampiona, a to Atalanta neće ni iskoristiti, da će odigrati 1-1. Torino gazi Udinese 1-0, dok Cagliari gubi Fiorentina 0-2, a Genoa pobjeđuje Lazio 1-0. Će Lazio biti evidentno umre od Lige šampiona. Ne zapravo Atalanta će biti Milan. Parma protiv Juventusa 1-1, bilo da sam Alek protiv 1-2. Prije četvrti kola Atalanta. To je nešto drugo. Protiv koga Lazio igra dalje? Protiv Tottenhama ili Frankfurt. Vjerovatno Tottenham. Atalanta mora nešto koji će pobjediti Como 2-0, Fiorentina 2-0, Verona 1-0, Inter 2-2, Juventus 3-1, Lazio 1-0, 0-0 Napoli Torino, Udinese 0-0 i 0-2. Sada, ovdje, predviđam. 1-1 Napoli, Juventus, Bologna, Juventus, Cagliari, Udinese 1-2, Empoli, Lazio. Empoli će se vratiti Lazio, da će Lazio biti umro. Igranje protiv Tottenhama, Genoa, Milan, 1-1, Inter, Verona 3-1, Lecce, Napoli 0-1, Monza, Atalanta 0-0, 0-2, 0-2, 1-1, i Torino, presto Lazio, Juventus 2-1. A može. Još nešto. Atalanta rekao sam već počne igre kući, tako da ćemo vidjeti Napoli 1-2, Como Cagliari 1-0, Empoli gubi Parma 1-2, Verona 3-1, Lazio Juventus 0-0, Milan pobjeđuje Bologna sa 2-0, Napoli će pregaziti Genoa 4-0, Torino pobjeđuje Inter, Udinese Monza 1-2, 1-2, rezultat za Fiorentina, jako će Fiorentina biti prema. Idemo na 37. kolo, Cagliari, Venecija Cagliari dobije 1-0, Fiorentina Bologna 0-2, 1-1, Inter Lazio 1-1, Juventus protiv Udinese 0-1, Lecce Torino, Empoli će pobjediti Monzu, a Parma izgubiti od Napoli, Roma gubi od Milana. 38. kolo, trenutno mi Venecija posljednji, ispali su sigurno, Monza također, Lecce se tu bori sa Parmom, ko će opstati. To će biti zanimljivo. Udinese je otpisan, Torino je otpisan, Roma, Milan, Fiorentina se bore sa top 4. Zaista svi mogu da dođu do 4. mjesta. Tako da ajmo da krenemo od dole ka gore. Venecija protiv Juventusa. Juventus će obezbediti i matematički Ligu šampiona. Ko hoće da čestita, neka čestita Juventus. Idemo dalje. Udinese Fiorentina. Verujemo ovdje kiks Fiorentine, ali zauzimaju to 5. mjesto. Torino Roma. Kada je najbitnije, Roma će podbaciti. Tako da, 1-0 za Torino. Napoli i borba za titulu nije. Biće zanimljivo, dobija 3-0 Cagliari. Napoli ide na top 1. Milan dobije iz nekog preokreta neke gluposti, Monzu 2-1. Milan sada ide u Ligu Evrope. Lazio Lecce, ali ne zadugo, što Lazio će pobjediti Lecce sa rezultatom 1-0. Za sad Milan ima Ligu konferencije, ako Bologna ne uradi nešto. Empoli protiv Verone 1-1. Como Inter, Como povešće, ali Inter posle do kraja gazi i Inter osvaja Scudetto. A Bologna protiv Genove. Vidimo ovdje jedna utakmicu tvrdu i Bologna neće moći da pobedi. Odigrat će 0-0. Pobjeći im za malo. Ovdje vidim 3-1 za Atalantu i evo ga. Ljudi moji. Moja prognoza sam ja predviđao. Vidjet ćemo. Empoli sam digao iz zone ispadanja. Lecce sam kurno dole. Vidjet ćemo kako će se to razviti. Milan sam digao dosta gore. Dao sam ih čak 16.
poena. Baš puno. Doduše Inter sam dao 20, Napoli 23, Atalanti 18, Juventusu 17, tako da vidjet ćemo šta će se tu desiti. E sad moj, jedna klasika, tri musketara, Atletico, Barcelona, Real Madrid. Da vidimo koji tim će biti prvak Španije. Prvo da odigramo zaostalu utakmicu u 27. kolu Barcelona protiv Osasune. Trenutno, pošto neće igrati dosta igrača, ja verujem u tesnu pobjedu Barcelone. Neće igrati ni Araujo, ni Rafinha. Ali verujem pobjedu Barcelone. Idemo dalje. 29. kolo je u programu. Real Sociedad Vallecano, Valladolid. Pa iskreno 3-1. Verujem u nekakvu pobjedu Valladolid, Real Sociedada. Protiv Manchester Real Sociedad koji je ispod Uniteda, mislim da će ovdje savladati 3-1. Espanyol Atletico Madrid, verujem pobjedu Atletico Madrid, Alaves Rayo Vallecano 1-1. Real Madrid pobeđuje 3-1 Leganes. Getafe 0-1 za Real. Barca protiv Girona 3-1. Atletico 3-1. Valencia 1-2. 1-1. Betis 3-1. Da se vidi da je pratica katastrofalno. Sve to vidjelo Las Palmas 1-1. 30. kolo 1-1. A Real Madrid, ja verujem da će oni pobijediti Valencia 3-1, dok Mallorca kiksa ovdje utakmicu. Umjesto kiksa sa Celta Vigo 0-0. Barcelona umorno će izgledati, ali će Barcelona probiti veliki utjecaj na strane pobjede 4-1, dok sa druge strane Las Palmas će započeti život Real Sociedad pošto će igrati 1-1, a Sevilla također Atletico Madridu 1-1. Valladolid Getafe, to mi je Getafe favorit, a Villarreal će pobijediti Atletico Madrid 2-1. I ovo utakmice. Valencia Sevilla nastavlja da tone sve niže i niže. Real Sociedad se pokušavati neće biti tako lako. Getafe će dobiti Las Palmas. Celta Vigo dobije Espanyol, Leganes Barcelona 1-1, Barca kiksa utakmicu. Vidjet ćete. Osasuna pobjeda Girona 1-0. A Las Palmas će biti pregažen Real Madrid 1-3. Real Betis neće moći. Real Betis dobio Real 1-0. Atletico Bilbao tuče Rayo Vallecano 3-1. Atletico Madrid Valladolid 2-0. Barcelona Celta Vigo. Barca tuče 3-1. Girona 2-2 protiv Betisa. Sevilla se napokon vraća na status slave, dok Villarreal protiv Real Sociedada. Villarreal čak i znamo da će Villarreal pobjediti Real Sociedad 1-0. Valencia nastavlja se dobrom partijama 1-1. A Mallorca pobeđuje Leganes sa 1-0. Real Atletico Bilbao 1-1. Biće realistično da Liga šampiona Liga Atletico Bilbao protiv Rangersa. U Ligi Evrope. Las Palmas. Pa ne znam zašto ja mislim da će Las Palmas uzeti pobjedu Atletico Madridu i Espanyol Getafe 0-1 Espanyol. Na 33. Atletico Las Palmas 3-1. Atletico Madrid Valladolid 2-1. Betis 0-0 protiv Valladolida. Osasuna 0-2 za Sevilla 1-2. 1-0. 2-3. Sa Sevilla. Vraćanje 2-2. Barca kiksa ovdje 0-2. Dok Real Madrid pobeđuje Getafe 1-0. A Valencia protiv Espanyol pobeđuje. 34. kolo. 1-4. Atletico sad tuče. Girona 2-2. Sevilla gubi od Leganesa. Villarreal je Sonati Kačerani. Real Madrid 2-1. Real Sociedad Atletico Bilbao. Vidno isto Atletico Bilbao neće imati dovoljno snage. Las Palmas 1-1. A Espanyol tuče Betis 1-0. Idemo dalje. Betis on se vraća Expressa 3-2. Atletico pobeđuje Real Sociedad 3-2. Atletico Bilbao 4-1 na Lažu. Celta tuče Sevilju. A Barca demonstrira. Real još 1-3 3-2. Girona 0-1. Valencia 1-1. Mallorca Valladolid 1-2 za Valladolid. 1-0. Las Palmas Leganes Espanyol će podijeliti kartu. 36 kola. Konačno će pasti Valencia. Getafe 2-1. Sevilla 0-0 protiv Las Palmasa. Dva u derbiju 0-2. 3-3. 2-1. I Real kiksa protiv Mallorca na svom terenu. Atletico vidno umoran. Gubi Betisa. Što će se desiti i Barceloni identičan rezultat protiv Villarreala. Sevilla Atletico. Sevilla Real. Dobit će Real 1-0 gol Papea. 2-2. 1-1. I 2-2. 1-0. Idemo na posljednji kolo primjere. Da vidimo, Valladolid je sigurno ispao. Leganes, Las Palmas i Espanyol se bore za ispadanje. Trenutno po mojoj prognozi rezultata, mislim što jesu tako u istini. Ali dobro.
Valencia se prognozira da će se dići. Girona da će ostati gdje jeste. Real Sociedad sam malo uzdigao. Sevilju ne ista. Da vidimo. Prva 4 mjesta Liga šampiona, Liga Evrope, Liga konferencija, kvalifikacije. Da vidimo. Espanyol, Las Palmas. Borba za ispadanje. Koji će pobjediti Katalonci. 1-0. Real Madrid protiv Real Sociedada 2-1. Će Real pobjediti, ali nedovoljno za titul ovdje da smo upisali 222 komada. Ne bi Real bio prvi. Zato što se gleda, prvo ne gleda se gol razlika, nego Real Madrid pobeđuje 2-1, ali Barca je šampion La Liga. Dalje Velikano, Majorka. Verujem u pobjedu Majorke. 1-2. Villarreal tuče Sevilju 1-0. To i nije sad već teško, to je već postala nekakva praksa da se Sevilja tuče. Ovu utakmicu Getafe Celta prognoziram 1-1. Alaves će dobiti Osasunu, ali to nije toliko bitno. Leganés Valladolid. Dobit će Leganés 3-0, ali samo ćete preskočiti Las Palmas i to je sve. Betis Valencia. Ovdje će Valencia ostati neporažena. I sada Barca Atletico Madrid. Atletico Bilbao Barcelona 2-2. Mislim i dovoljno da Atletico bude četvrti plasirani i da idu u Ligu šampiona. I ljudi, posljednja liga je na redu. Ljudi moji, Premier Liga. Moje najomiljenija liga na svijetu. Iako se zna da će Liverpool pa skoro pa sigurno osvoji Ligu šampiona. Bože, Liverpool je sigurno. Liverpool je sigurno. Tako da ljudi, ovdje ne moram ni da govorim igrače ni klubove da pokazujem. Znate već sve. Znate već sami sve klubove. Koliko može da ne voli Premier Ligu. Koliko klubova. Koliko dobrih igrača. Samo na prognozi. Arsenal Fulham 1 derbi. Da li se Arsenal vrati odmah s pobjedom? Mislim da neće. Ovdje vidim jedan kick s Arsenala odmah na samom startu. Igram 1-1. Wolverhampton West Ham. Pa isto je zanimljiv utakmica. Isto vidim rezultat 1-1. Forest. Mislim da će dosta oni teže sad igrati. Predviđam 0-0. Jer vidio sam da puca da bi neku lažu pobjedu. Ali nisi sigurno tačno. Ako dugo neće biti. Onda 3-0. Da. Sam da se baci na prošlo kolo koje nije odigrano. Predviđam Newcastle Crystal Palace. Predviđam 1-0 za Newcastle. Brighton Aston Villa. Verujem pobjedu Aston Villa. Vidjet ćemo koliko će se to obiti u glavu. 0-2. U Liverpool, Kips Liverpool 1-1. Chelsea Tottenham 1-1. Everton Arsenal 0-2. Crystal Palace protiv Brightona 0-0. Ipswich Wolverhampton. Čak verujem ovdje protiv Ipswicha. West Ham Bournemouth 1-3 za Bournemouth. Aston Villa prve utakmice Lige šampiona dobit će kući 2-1 Nottingham. 3-1 za Brentford. 0-2 Liverpool 2-0 za Tottenham. 1-1. Jeste postićemo. 2-2. Ajmo dalje. Gotovo izvjesno da 5 timova iz Lige šampiona u engleskoj premijer i Lige šampiona 6 ide. Gotovo izvjesno da 5 timova iz Lige šampiona 6 Lige u Evropi 7 u Ligu konferencije, tako da, eto. Jedna zanimljivost. Pa vidimo ovdje čak Kicks Manchester City protiv Crystal Palace, ne bi se radio, ovdje neki 3-1, Nottingham, Everton, vratit će sad Nottingham nas puta Slave. Southampton mislim da neće moći pobiti, toliko su bili jako bila i očeno protiv Liga, nakon što završi Ligu šampiona, eto verujem ovdje pobjedu. Arsenal kad se vrati tako će to dobro. Chelsea jedno pobjedu protiv Ipswicha, Liverpool, verujem da ima pozivanje sile, Wolverhampton Tottenham 0-0, Newcastle United 2-2, Bournemouth, Fulham 2-1. 33. kolo, Brentford protiv Brightona, kući Brentford verujem 2-1, Crystal Palace u Bournemouth 1-1, Chelsea City 1-1, West Ham
3-1, ovdje verujem pobjedu Newcastle 1-4. Derby pripustio ovo čas i derby. Ipswich 0-4. United 2-1. Leicester 1-3 i Tottenham Forest 0-2. Chelsea 3-1. Brighton West Ham 2-2. Newcastle 3-1. Nottingham 2-1. Southampton Fulham 1-1. 1-3. 1-0. Wolves 0-0. Arsenal Crystal Palace Bournemouth 2-1. Tottenham 1-2. Norwich City Gazi Aston Villa 3-0. 35. kolo City će vjerojatno to Aston Villa sad vjerojatno ispod iz Lige šampiona. Tako da to će biti utjeha za Aston Villa koji će pobijediti Fulham 3-2. 1-X. 1-X. Pobjeda čak Chelsea, vidimo ovdje. 1-1. 1-1. Leicester City 2-1. Wolves. Pobjeda će City prema 0 i ovdje 1-1. Turka teško utjecalo prema 0. Bournemouth Aston Villa. Vidimo ovdje pobjedu Aston Villa 1-2. Fulham će pobijediti Everton 1-0. Ipswich. Rade budu u Brentfordu. 3-1 dobio od Ipswicha, neće se desiti. Liverpool Arsenal 2-2. West Ham, jedan hladan tuš, dobit će ovdje. West Ham 1-2. Newcastle Chelsea 1-0. Na iznenađenje svih Leicester pobjeđuje Nottingham. I Southampton, Bournemouth, namoći City. Crystal Palace neće dati gol i Tottenham Brighton. Daće 2 komada Brighton. Idemo predposljednje kolo. Arsenal Newcastle 1-1. Evo će pobijediti 2-1. Tottenham. Brentford Fulham 3-3. 2-3. 1-1. 2 za United čak. 0-1. 1-1. Leicester Ipswich 1-2. Ovdje će biti kažem 4-1. 1-0. Čak predviđa za West Ham. 38 kola. Evo kako meni izgleda trenutno tabela. Posljednje 3 tima su ispala. Southampton mi je uzeo ni jedan jedini bod, je moguće. Ne, uzeli su jedan put, nemoj sad. Leicester mi je uzeo 6 komada, Ipswich 7 čak. Wolves 7, ne 8. West Ham 8. Ne, West Ham 12. Everton 8. Tottenham je uzeo 12. United 10. Crystal Palace mi je uzeo 8. Brentford mi je uzeo 11. Bournemouth mi je uzeo 14. Aston Villa 18. Fulham 8. Brighton 9. Newcastle 21 pod mi Newcastle uzeo. City 16. Ne, City 18, pardon. Chelsea 13. Nottingham 11. Arsenal 14. I Liverpool 14. Najviše mi eto, napravio sam tu razliku za Newcastle koji sam prognozirao 21 poen. Pa dobro što i realno osvojili su kup i sada idu na tim krilima staze slave. Wolverhampton protiv Brentforda. Pa ja vidim pobjedu ovdje Brentforda koji će završiti samo 10. eto. Neće imati tu sreću Brentford. Ali dobro, nije loše sredine tabele u Premier Ligi, to je odlično. Tottenham će pobijediti Brighton, pogotovo zato što Brighton ne znači baš puno. Southampton neće dati gol Arsenalu. Nottingham, Chelsea. Pa Nottingham, Chelsea. Ja verujem pobjedu Nottinghama 2-1. Newcastle, vidjevši koliko se mi bodova dao, pa ne može. Mislim, previše bi bilo. United, Aston Villa. Ako Aston Villa bude morala odlučivati o Unitedu, pa ja verujem čak pobjedu Aston Villa.
Mislim, 1-1 će biti, ajde. Liverpool, Crystal Palace. Ispisat će se Salah, Van Dijk i Trent. 3-1. Ipswich, hrabri Ipswich kod kuće odigrat će remis sa West Hamom. I Fulham, Manchester City. 3-1. I Bournemouth za kraj. Pobeđuje 1-0 samo Leicester. I evo ga. To bi bili nekih moja tabela Premier lige. Šta da kažem. Evo je dosta zanimljivo. Eto, prognozirao sam tu pobjedu. Žao mi da je Aston Villa, inače ja sam veliki navijač Aston Villa i žao mi da ih vidim na 6. poziciji. Hteo bi da ih gurem tamo u top 5, ali jednostavno nije moguće. Dobro. Ko zna, možda Aston Villa osvoji ligu šampiona. Nikad se ne zna. Ali ljudi, mi smo sada stigli do kraja ove epizode. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Lijep pozdrav, uživajte mi, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!